Atie for yebechia obi biala utie nsabri. Yade nchefri Odomankoma TV ade bre obi biara. Ye kan se nyankopon hiraw. Ane se nansen sensem wana ekoso social media na de ade aye twago social media platforms ne so no. Ya pebre anyambre. Yede ba be wurawura nsemu baako na yede niema ekoso enso ede abrew. Ne nyina ne se aye nana Agradaa na se konfo Agradaa. Watoto benkum ni nifa ede ama obofour Rev. Aye Iron Boy. Odi amono. Francis Kwaku Agentwi. Kofa baya wada APC ano. Anointed Parish Chapel. Say watoto ni benkum ni nifa enya sem ketua. Ene say ensem ni nyina no se nanse yara mu ni evangelist ya yeso o preachi medie meka say allege na emomo no wo preachi a eye Reverend obofour etimi ma police for kokoche no na ne di kan say me pese ye koni ekokotie evangelist nanum nsam na ye wi a ye de Agradaa so de atoa so mama yanko emra sa won subscribe ya subscribe ne ye betena se butubutu ye ramase. 2 days I posted this self-acclaimed obofour and my page. I myself did that video. Me and this picture I just want to send a signal to him say he can fool everybody, but the call at once only me or mother. We have people on this earth. Mo pa mo for mo ko epoase, mo pa mo kanche, mo pa mo nyo mo day. They'll still remain righteous. They'll still remain holy. That was the signal I was sending to obofour. Self-acclaimed obofour. I'm not having a beef with him, but I want him to understand you can't beef with God. You can't challenge God. Sometimes we have some Thomas among us who needs to be snatched. When you see such posts, answer me this post unless I'm being led by the Spirit. I just want to prove to the whole world say this Satan ordained pastor, this occult pastors, I didn't want to share this young evangelist, this vibrant Holy Spirit fed pastors now, or more body you do want akamashano. I just want to liberate you people. And you go for and say oka setiana nyamia manutumia ombeba wo dayemu omba you say they have the power to destroy, to do this omba domi ombe you say when more see they have the power to destroy, you remember sunsumu creating fear and panic. Say you be funny pa enko as slaves no. She said omo person please for they do omo more. Let me tell this to the whole world. Me, please can't handle me. The spirit in me no. Nipa to me handle. Uni mo nyam ya osum na so benfo to me. This self-acclaimed obofour when he sent me, when he made the police for bet me as an robber. Mo the pick up. People think it's just a flame thing. Go to Lashibi police station. Kochi. The commander no your back kono obeka story natural. But God being so great, please for the beche me soldiers for the baby. Me who baby at this self-acclaimed obofour. Me who baby or fire or free officer. Obofour free police commander no me who no. If I'm lying, police commanders the police people at Lashibi this boy is lying to you. Policemen arrested me. Military gave me a day. And I won't say yes. Nyankopon to me. Unu unyami ausum na nsi benfo to me. Once sometime metaka say, and yet a police for you now, and then a soldier for you now, and I'll bet me a brother. I'm having friends who are militaries. I'm having friends who are police, who are spirit fed. Mumusa Lashibi. Committee 18 said, when the man be, ya for men wura you, ya for men wura a so. Some betting. Let me call about 40 her, about 40 her. Please from 24 be on the table, and on mammy trying to see.
Mumusa commander and say, Nipa send about also more lawyers, they are interested in the case. I want to tell the whole world, say, yes, to say, who be no mudu 2 Corinthians chapter 4 verse 4. This is why I'm always eager for people to know the truth. There are people who have been blindfolded, both the eye and the mind, so that the light of Christ cannot shine on them. Second, enipa was as you say, you will to me be a good to me, so that everybody will go in search of that power. That is Jesus Christ of Nazareth. And then a Christ of what done him, evangelist for Timmy Po, I suffer for Adani Klama ya so mano. You people cannot back to Isaiah 58, 1-2. Was someone Tiamu Denso, one Tiamu set to Torvento, Namonka Adasamama at one chere, Neyawa Abon, one Tiamu Denso. One Casamo called definitely, one Casamo called Shanko, one Kachaman for some prosperity oil. One Tiamu Denso. Isaiah chapter 58, 1-2. One Tiamu Denso, one Tiamu set to Torvento, Namonka Adasamama at one chere, Neyawa Abonia for baby. Many sinners, many people who don't know Christ want to know Christ, but you have kept quiet. Who do so kind of combat though? But I'm telling you today, listen, take that mindset of Nyanko Pon Beshaw. Message Nyame Beshaw. Nyamina was from Beshaw. And to quote Neko Carbonian, quite sledge, ko yaten, ko tufo. Enipa Bechiri, Enipa Pe, because Asamo and no one many DSC. But the moment I'm a so the moment I'll be a dear, or person, we are dear, a best sonny penny, and you pay you to me, but over free and copa. And in a what you call Yenia Paul Can Galatians chapter 1, the verse Mateno. Was it Namina be person chini pamano, and answer me person chini pabamin check. Sabi Yamiakoi. As some say. Now, when my dear Bako. Sir, I am passe Kokubo Fokochi Abrantia. Na ensembi ohwa mentiase ene mebo obofour voice bi na me dia kai na sem. Montie yeye pa odoman kuma wonim. Yese eha de eha ne ba bi anokore eda anokore edi ahim. Ene sei. Wobiti se Bishop Daniel Kwadwo obinim. Ene Reverend Obofour ena asofo nkaye bi ene timi si omobo Ghana ha se ka se wudi won so nkwa asem sunsum fam no be break you down wo beba wo dayim wo ba apia wo dayim na me pese me hu se no Kwakubofour se na ade no aba honamu anase still na sunsum ni se ye kono before say ye bebo sa voice no Mama yenko ni yenko he konfo Agradaa so nsem a wono so kan ye ede fa asem we ho mama yenko emra ana all kano and evangelist phone to me Kenya me asem because we be ma police abechewo no kura phone to me kan no kore we be kan e be me abeboro uni ahodin so ebetimi akum te se nyame asem na nwa ye na sapa so benya nyame asem kro dia no kore we mu no da bi atradi sifo yi atradi sifo Atradi ya shata wo mine so ya kan yasem ya moya twem so munya abotre de wiase nyina tumi kitare no mon panche oba montra ho na mofo sabu de wiase tumi nyina obi kanya me asem ne akotua ne atere na tu simply because o kanya me asem shy ya mo bosse showa mribi ba na da be ka hunsa gubo no e ho na be hunsa temu obi e da wanim evangelist baba bonte no kanya me asem the word of God ni anya sofo no wa kire no atu because of say o kanya me asem nyame ti odi o sha o na da na bufu show e be boss e papa se mframa e fa se nsuo kase edi a kire no o be ya mo boss e sakna wadwen na Yesu enche na waba atema se e de bia me kase ba bia e ho bon e ho nye e na empete egu ho bebere ba bia ho ye empete enko te so hu sofo bi na nipa tudi nachi a onya papa wa protete bon kan te na dom edi nachi no bia wani na bia waso na wieye bre no eniama ekoso no eya asefem wote kura na ore aho
say ɔwɛmfoɔ te sɛ aberanteɛ yi ɛka nyame asɛm ɛbɔ kristo dawuro na nipa bi a yɛsi yɛwɔ tumi nti na wɔsɛ yɛtumi kyerɛ ne yɛde ne tum simply because ɔbɔ nyame din ɛna yɛ ne de wa bi a mehwɛ yesu din ɛna ne ho koraa yɛ me nwanwa kakra me so ɔnum ayɛ n'adan sɛ nipa ɛka wo ho asɛm ne yɛakyere no ne yɛde n'akɔtum nipa ɛka wo ho asɛm ne yɛabɔ paa ne yɛdi n'atam nipa ɛkyerɛkyerɛ deɛ ɛsɛ ɔkyerɛkyerɛ ne yɛtua sika ne yɛayɛ ne bɔne because nipa no ɛka the word of God ɛyɛ wie yɛ ne na ɛba no ho saa san wei ɛma ne nyɛ ɔnwanwa ganagye okra nkwa atema se ɛ aka deɛ yɛakyerɛ wo onipa fa kegyesi amyɛ nya asɔfoɔ abɛtena se afei ne hwenem afei ne firim sɛ yɛ me dɛ sɛ evangelist awu wonyɛ di mu wa ka evangelist bɛwu ama yɛnya prophets so-called prophets abɛtena sɛ yɛ me dɛ sɛ wawu wei mu frɛ ho sɛ yɛ asɔfoɔ Ghana hano me Agradaa ɔdɔ so mpɛ ne wasɛm ti ne bɔ ɔse ne bɔfoɔ ne bɔ na asɔre ne abɔfoɔ aba kurom ha dɔɔso ɔse ɔde Yesu akyɛ Agradaa what a wow adane ne ho saa o but ewiase wa ho Nyankopɔn betumi adane ne ho te sɛ obi onni bi saa na ɔne nam obɛhu sɛ ɔyɛ bɔdamfoɔ bi obi a ne ho fie ɔne nti wɔka nyame asɛm ti akyere na tuo Mrs. Omunkayo sɛ wiase wɔn mu abɛdi tumi wɔ wiase no ɛna wɔn ni wiase o Omunkayo kai Gaddafi tumi kai Muammar Sissoco bututu Sissoco kai India mi kabi obi de nema bi sɛ ɛyɛ baabi a mi ka papa on sɛ ɛyɛ du baabi a rollins pa ne rollins no no hope obɛdi tumi kɔ aso me kana me emotional me hope yes serious yes rollins pa those days the blood flow junior Jesus and then rollins and then do something before you die JJ do something before you die junior Jesus and then rollins kra ne kɔ ne wɔnyi etu sɛ wala to wala mu obi enko wa be rollins kra do no ɔbɛbɔ ana me ka sɛ me ka sɛ tumia no kita mo kroma no da o de declare case u da obi nabi ronsia no ada udi agba show no no kura sɛ be nem se wo mo obra pa wo obra ni o sɛ time ni so a wa nyi a wo be mre wa nya me se yi wani no pia se asa wa ha ni ala se sɛ aduru asofo de ye bible atutu ho ya de ahinie na ekwayi ankasa mre wa mo ari mo akwa sɛ nam so achi ade na bin seja. You know something be? Sir, Ampaniampa and some the about was said you will be abekano. But me pese me bisa sem be say. And ye reverend obofour any kwadu obi nim and omdi nyame ama won tumi a. We obeba wo nayim anase obetimi ama bibia to and a fade obi ka won ho asem a no omdi adane police case. Mama yankonko ti obofo asem bia wo kan enche ye kra mama yankonko ti asem we emra let them there guys concept about for akache mu obi a wo ko ma wo presenters ya wo self from usika ni we businessman would you go my presenter bi dia go boss me useless yes no ridiculous so musmetimi no masa cannot walk awurade mene mi aka menuru na would you let your boss tell me gosh come on up from gosh on the next year mo boss nu moja owo mre wa da jiri ta mo di kum nipa kiti braga apa no kai you say even if I say you show Ghana show no Ghana I respect Ghana but I'm not afraid of anybody okay akwa bi nyimo se asem na wieye ni asem na wieye ni hwa wonim bibi wani nsam a enne mepese ye biebiem babam sunsun ase enka me hu ye ne se obofo etie me na se wobefa my advice mu kakra wa asofo nka ye bi etie me na se wo befa asem mu kakra enka beboa ene sei se obi ka se obi mfiri nyame a ase kire ne se ne edi kan na hwa mame kire wade o mimi sie se medi sofo na se obi ka kire me se me mfiri nyame a wonem eno nkire se nipa na nkasa kora wonem eno nkire se menene nkonkonya grudge bia o ana menene nkoye exchange of works bia o but asem ni nyina na say
Ni edi kan. Se wo ye obi a nyame honhom the spirit of God no. Wo ye obi a nyame honhom wo mu a. Wo ne honamufo emprehwe ho. Because minimini pa bebre woni me minimini pa bebre a se wo de asem to onso a wo mie na no nkasa ne wo jani nyina de amatwe de ampon esan se wo se wo hu ntokwa ko a nyame nkobi mawo na afi adentina Ghana sofo abofo kan se abofo dodo e wo Ghana sofo saa na ye beka no mo betimi ase na afi adentina abofo dwuma nyina achi sunsun nyuma nyina achi kodia we nyina achi na afi de ye de entokwa na eba nikan so eba honam so. Because the moment you be see police case you be see naze no that moment na no na se wo hu say wafri honam wafri sunsum aba honam. Because se obi kasa wo mfri nyame se ne wo ye bia se wonim say se nyame na asoma twedi ampon na asoma wo na ono adwuma na wo ya. No matter what, emfa woni ne nipa beka fa wo ho, emfa woni mpawa ye betwa wo, emfa woni atamdidi a ye bedi wo, emfa woni nsempolo nsem akakaben nsem akobrane nsem a ye beka de a kire wo. Ba se wonim wo nyankopon na wo som no no a, ade na wo se wo bu anipa. Ade na wo se wo di nipa chi, ekoye de enye. Ade na wo se wodi nipa chi na afi wo firi nyame akwan ne so na afi wo firi sunsum fam na wo de ko honam fam. Because eba na sa de nipa beka na say ai ye me honhom a wa nyame nti no e na afiri wa ma police ya kye me na ono ne so aben ade nti nka wahu ye woni ma bebre ho sa me de meka kire kwaku bofoi ene asofo nka ya amaka say se wo firi nyame ne se wo nyankopon na asoma wo de a ene moma ye nyai police cases ni nyina nto ne ye mfa wo kone ma nyame na ne wo frɛ wo nankasa na beko wo ntimi nkoma nyame dabi Francis wo ntimi nkoma nyame kwaku bofo untumi nko ema nyame won betimi akon nyame wonno na ekonde ko na wo wia wode ho enkonimde na mayen nipa bia nkoni nkonim da age wono ebam eti se koba ne se etoda ne se ye mampaibo ne nyina da nchen etoda na fe ye jeje yanom de ko wona mu a afe wo behu se na wankasankasa no wasofu dwuma na wo ye no se wanhwe ye afe wo betie nipa afe de nipa pe na wo beye na emum nye de nyame pe maybe sa said enti saa sofo nkae na wo kana no wo mu ano wo bom paye wo kana no mu na de ade no maybe sa se no wo mu de sebe wo mu nye nipa because one kasa voice ya na ubo voice utie voice na wo se sunsum fam so metimi me kana to ho eti ka me de me hu ye no ho adifo mu nyina mu ntie mi o me hu ye no senka ekoba ne sesi wo bi kokam ho asem na sade ade a ne nka wabom pa ya aye bibia ma bibia si because ewiase no enko se bibi be ye bibi no age bibi ye bibi ma bibi be ye bibi ansa na bibi atimi aye bibi because se bibi anko ye bibi ak bibi ni wo sa betimi aye bibi muntie mi pa o enti before se bibi be ye bibi ama bibi age bibi koye bibi ansa na bibi na tumi aye bibi we ni mensam enti mumma yenya ye kan say police court no so enyame de wo ye de kuma nyame wo se wo mfiri nyame ene bompaye na nyankopon na nkasa na enchire ni tumi enchire tokroko a wo firi mu bae because enyame na ma wonya adin enye wo na wo fa odin fae mi enfanto so e ma ne nye ho se Ghana so for police and court too much me de me ka kire mutieti an say nyame afro de a manyankopon ankasa enko ne ko enko nyame ko ema no me pa cho comment box mu fefefe no wa comment kire wadwen afei
Sɛ won subscribe wɔ Odoma Nkoma TV a, hwehwɛ sɛ wo be subscribe na watimi abɛka platform wo ha ɛne baabi anokore edi ahim. Yɛma mo nyinaa money tie. Major Ahinewa Medamasi.